Ćao svima! Kao što vidite, konačno imam video na srpskom jeziku, konačno imam kanal na srpskom jeziku. Odlučila sam, bila mi je želja već duže vreme da snimim video na srpskom jeziku, možda me znate, već imam kanal na YouTube-u, pričam na engleskom jeziku, zove se Miss Berry, ne zaboravite da se pretplatite na taj kanal. U današnjem videu radimo šminku za svaki dan i ako me znate malo bolje, znate da je ovo definitivno moja šminka za svaki dan, kad idem sa drugaricama u šetnju, shopping, na kafu. Ako ovaj video dostigne 100 lajka, 100 thumbs up-a, idemo na sljedeći video. Ovo je zapravo samo probni video da vidimo kako će publika reagovati na moj kanal na srpskom jeziku. Tako da, ako želite da vidite kako da budete ovako lepi kao ja za svaki dan, onda nastavite da gledate video. Kao što vidite, imam obrve, imam puder, zato što zapravo isprobavam jedan puder na mom kanalu na engleskom jeziku i to je ovaj novi puder iz Maybellina, Super Stay, tako da ćemo vidjeti kako će se pokazati ovaj puder. Ako ste zainteresovani da vidite to, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal na engleskom jeziku. Linkovi će biti dole. Izvinite, ali stvarno sam navikla da pričam na engleskom jeziku i kad stanem pred kamerom, tako da mi je malo čudno što pričam na srpskom sada, ali nema veze. Neću puno pričati. Prvo što ću uraditi, uzimam ovu četkicu iz Sigme, This is Cream Color i E58 i uzet ću ovu gel senku iz Maybellina, ova je u boji Cream de Nude. Ponekad ako sam u žurbi, namazat ću je čak i prstom, tako da vam i nije nešto potrebno baš četkica za ovaj korak. I ovo mažem preko celog oka, zato što će senke izgledati lepše, bit će postojanije, bukvalno bit će savršene. Obožavam da stavljam ova dva korektora u kombinaciji, naravno vi možete samo jedan, ali trenutno moj puder je dosta taman, tako da ne bih da stavim ovaj koji je presvetli. Ovo je najtamniji zapravo korektor koji sam našli od Aure, Correct Me. Veoma dobar korektor, ali nažalost nema tamnije nijanse. S druge strane, LA Girl Pro Conceal, ovo je dosta nekako taman i žućkast, tako da volim da mešam ova dva. Vi naravno koristite šta vi volite. I pošto je ovo šminka za svaki dan, neću mnogo preterivati. I malo od Aurinog pudera. Tačne nazive proizvoda koje koristim bit će dole ispod, ne zaboravite da proverite. I korektor volim da nanosim mojim prstima, zato što nekako, ne znam, lepše. Definitivno je lepše. Obećala sam gledalcima na mom engleskom kanalu da neću stavljati puderaste proizvode, ali jednostavno navika je navika. Puder zapravo izgleda stvarno dobro i trenutno stvarno uživam u njemu, ali moram malkice, neću preterivati, malkice ću staviti puderaste proizvode. Ovo je filler, to jest dopuna iz NYX-ove palete za konturisanje. Ovo je u boji Cream. Nanosim ga sa ovom četkom koja je zapravo četka za highlight, ali meni se baš sviđa za ovaj deo ispod očiju. Tako da ću samo fiksirati malo moj korektor. Na senku zapravo koristim za svaki dan samo jednu senku preko mog kapka. To je iz ove Modern Neutrals palete iz VH Cosmeticsa. I nije dobro ovo raditi, ali nema veze. Kao što vidite, ja obožavam ovu paletu. Znači, stvarno, nemam reči. Uzet ću ovu četkicu iz Sigme. Ova je blending brush
E40, da. I sa njom ću uzeti ovu kao nešto crvenkastu, cigla boju, brown, veoma toplo brown nijansu. I jednostavno sa ovom četkicom ću je naneti preko celog kapka. I sada istu senku sam uzela malo manjom četkicom i to nanosim ispod, nije oka, ispod trepavice, znate. Sada još malo manjom četkicom, ovo je pencil brush, uzimam crnu senku i stavljam je ispod trepavica. Nakon toga za mene je obavezan crni kreon. Nakon toga isto tako volim veštačke trepavice i ja naravno da ću staviti, ovo su Aurine trepavice, obožavam Aurine trepavice, ove su možda u broju 7, nisam 100% sigurna, provjerit ću, napisat ću dole. Moram da napomenem, ako ne volite veštačke trepavice, slobodno možete da stavite samo maskaru, to je na vama. I ako ne znate kako se stavljaju veštačke trepavice, lajkujte ovaj video i odradit ću video kako se stavljaju veštačke trepavice, sada ćemo to da odradimo brzo. Evo ih! Oči su završene, sada ćemo na brzinu završiti i ostatak lica, ostaviti nešto lepo na usne i to bi bilo to za našu svakodnevnu šminku. Stavit ću malo kamenog pudera, sasvim malo, mislim da je ovaj iz Golden Rose-a, ništa specijalno, ja samo volim, znači, zato što ponekad puderi imaju taj neki lepljivi osjećaj, volim čisto da skinem to s lica, da nemam takav osjećaj, prije mi. Sada stavljam ovaj bronzer iz Sigme, nisam neki fan rumenila, tako da rumenilo bukvalno nikad ne stavljam. I za usta koristit ću nešto što definitivno možete naći i kod nas, jer ponekad dobri proizvodi za usta ne moraju da znači da su skupi proizvodi za usta, a to ću vam dokazati ovako. Moja omiljena olovka za usne je iz Essence-a, ova je u broju 05. Ona je kao u nekoj pink boji mesa, ali sa ovom brown senkom izgleda savršeno. I preko toga stavljamo Ingrid Liquid Lipstick Matte. Ova je u boji, nema boju, nema broj, ali je nekako bež, baš svetla, ne znam kako da je opišem. Veoma jeftini ruževi, veoma lepi i postojani. Obožavam ih, ako ih nađete u nekoj vašoj parfimeriji, definitivno kupite. Htjela sam za ovaj video da radimo neke jeftinije proizvode za usta, zato što ne želim da trošite 2000 dinara na jedan karmin. Bilo to, dragi moji, ovo je moja šminka za svaki dan. Nadam se da vam je bila veoma jednostavna i nadam se da ćete isprobati ovakvu šminku i nadam se da ćete biti prelepe. Ako ovaj video dostigne 100 lajka, snimamo novi video, ovo je inače samo probni video. Htela sam duže vreme da snimim nešto na srpskom jeziku i konačno sam skupila hrabrost da snimim, tako da vaša podrška bi mi značila neverovatno. Hvala svima koji su me već podržali i koji me podržavaju. I isto tako ne zaboravite da se pretplatite na mom kanalu na engleskom jeziku, linkovi su ovde, linkovi su dole, pratite me na Instagramu i tako družit ćemo se, nadam se da ćemo se družiti. To bi bilo to, do sljedećeg viđenja, ćao!